Pentagon chuan thleng thlok thei tia kan soi mai thin UFO chui tu Paul Unidentified Aerial Phenomena Task Force UAPTF chu US Department of Navy hnuaia adin thara sipai lampai la thovin hun sang-sanga an thil mu thin thil thlok mak tak tak ani na hriat chian thei si lo te zir chian na an thok don ani UAPTF hian UFO te ni phung le an chan chin zir chiangin tunaya hriat fiana thazok nei thei anin ring hle a he Paul hi Navy kai hruaina hnuaia an nom don ani USian arsidang mi alien te chan chin hriat chu atum lamai chuan heng thil thlok mak te hi khovel sarkar dang thil ti aniang ti an hlau thonga chu lam hoi chuan chiang zoka UFO te chan chin hi hriat an du ani ber mai abik takin China sarkarin drone khaltu nei lo thlona le manru dang manga ram dang en thlak theina anei hi engang nge ani ti thuwa ngai thathlakin an hrelowa UAPTF hian US himna tider thong thei tu UFO te chizia chik chiangin a thliar felanga lispo asiam don ani Navy in April thla UFO video pathum official a anti chuan huin he Paul hi din zui aronita a Deputy Secretary of Defense David Norquitan okas nili khan anem nget bokani US President Donald Trump hian US President ni na achela tangin a hlo hi ama in a hui ngai lo nia soi ania injin ni liam ta mai po khan President lo alak dollar nuai kha chu Black Lives Matter le anti police protest howin status le monument anti borban ho siam that nan a thoti Twitter lama apuang zarani President Trump hian National Park Service siam that nan hian a hlo mun lia thena mun kha chu a tho ani Commander-in-Chief hian quarter tina a hlo asem chuana apuang thina mei thla khan sangni somhnia a hlo masa dollar nuai kha chu COVID-19 crisis wanga ral matong tu COVID warriors HHS tetan apeti apuang bokani June thla khan President Trump hian executive order sign in protecting American monument memorial and status kha apechuakani sangni som paruk khan President campaign a President salary donation a apek vek tur thu alo soilok to bokani Coronavirus shipuin khovela tuam lai mekin virus shipui chikhat Ebola po Africa khomol lama aron nuartan le ta WHO shoi tu te po an thlaphang ru hle ani Coronavirus COVID-19 tuarmek Democratic Republic of Congo rama Equator State ta Ebola hi aron pungchho le mek ania Shivei hi mi somrial le paruk anom to wangin lau thonom takani tiin WHO shoi tu Tedros Adhanom chuan Geneva a press conference a asoi chuakani he shi hi mun tam taka mu ania mun then khat pe chu helicopter po a thlen theilo na mun te ani no ka wangin Congo sarkar tan han bo zui awlai lo le ti asoi boka Ebola do le nan hian WHO hian sum dollar mak da doi ni le achan pe pe a ala tul belzel dona wangin ram sang sang ten tho khom ve turin WHO hian angen ngal nge nge ni Ebola hi COVID-19 ang bokin ram khat chawin ator tur chi ni lo khovel puma dar thei shil om ania rang taka dorem pat atula ram tin te inral rin bat atul ti WHO shoi tu chuan a soi bokani Ebola hi WHO soi danin virus chi khat ve thawania thi awle me ma atlang pui thuin shivei za somnga thia soyani in kai dani ro taksa in dele taksa tanga tui chuak te kaya tanga in kai chon ani deu bera mishing atang mishing in kai chon chi ve thawani damlowen kol boy som le mithi ruang khoya tangin kai awl ber bokani Prime Minister of India Sri Narendra Modi chuan India Independence Day voisom sari le panlina New Delhi Red Fort a lomna huna khan thu soin India bipui ten hena thu cha asoi boka kumdang ang lova shipui leng wanga anhun man chu poi ati thu soin school na bang mu tur lo chu poi ati thu asoi bokani PM chuan India ramhasona tu ruam man na sang sang te soin National Digital Health Mission le National Digital Education Policy coronavirus vaccine le Atma Nirbhar chanchin te soin Ladakh standoff chungchang tele Galwan Valley a China sipai nena infect sualna sipai ramtana nunna chante zana thu asoya India ram chu khovel ram sang sang te thian tha ani zia soin entirnan
UN non-permanent member ni tura ramza som ko le pahnih zing atanga ramza som rial le pali in hne taka an thlan tin thu te asoi bokani India chu tuna tanga re lo te a ram nuam le ramin to del kan ni tur thu soin kan maun tur aeng le ani ti PM Modi chuan asoi bokani khovel puma thalai za ve vel jet te chuan COVID-19 pandemic awangin an malam hun chiang lawanga in anxiety emo depression an nei thei ti in United Nations Agency International Labour Organization te chuan an soya ILO tina UTN COVID-19 Impact on Jobs, Education, Rights and Mental Well-being Survey an nei nuwa thalai te ta na malak na awm wat lawani chuan pandemic ngong na tak hun o ri tak a thlen thei thu an soya COVID-19 hian kan nun phung kong tin renga ti boi veka pandemic thlen ma poin thalai te social le economic integration po chona ani sa to ani tuna na sataka malak bat ani lo chuan thalai ten pandemic awanga torna handai ri tak an tok don ani ti in report chuan atar lang bok ILO survey chuan pandemic in thalai kum som pariat atanga somni pakwa in kartena na zirna rirulam rights le social activism lama angong anjir chiang ani ramza som pani atangin channa singkha le sang ni andonga atam berte chu internet mang le khathiam te anni bok survey chuan mi pania pakhat te chuan anxiety emo depression an neya za som pasari te chu a khoina viau boka zirna le na tho health crisis in hong na da bangin thalai tam tak ru angong na sa ni ti in survey chuan atar langani mental well-being chu thalaya po meichia le la thalai zual kumsom paria le somni pali in kara anasa zual ni in tarlan ani boka na thok theilo an na tho top ta box si chuan anxiety emo depression an nei theina asang berti in an soi boka hei hian mental well-being education lama hlotlin na le labor market integration in thunjom dan apholang ti in tarlan ani bokani an jirna chunjom theilo emo lo cham lau te chuan anxiety an nei na sa zual bik boka thalai zinga COVID-19 awanga an malam hun chiang lawangai za som thum le paria zet anom bokani ILO te chuan COVID-19 chuan ngong ani pholang zelin thalai paruk zinga pakha zel chuan pandemic awangin na an thok thei to lo ni in an tar lang boka thalai tamber te chu service emo sales kai noi lama thok an nia wangin pandemic awanga an torna anasa zual ni in tarnan ani bokani thalai za somsari pathum lai pandemic len ma a zirna kalpui te chuan online le distance learning lam anti ve thelo ti in tarlan ani boka coronavirus chuan mi pariata pakhat zel chu ramchang kang lova online manga zirna chunjom ve thelovin asiam meka hei hian hun than thana in tluklan lo na asiam na sa ni in tarlan ani bokani Sarkar le school in theitop chua zirna a theianga kalpui atum chungpoin thalai za somruk le panga te chuan pandemic len nuwa anjir tlem le tiam hu chua ani bokani pandemic chuan thalai na thokna na pangjok te khoina lein abik takin clerical support service sales craft le hetiang lam kai noi sum dona in nam noi te a khoina bi kani ILO director general Guy Ryder chuan pandemic hian thalai te angong na leya an na achu sak mai ani lova an zirna le training tin te ba ka an ril ru lam thlengin a khoi ani ti na soi eti chung hian thalai te chuan pandemic lain volunteer na thokin chet an la thova an thu le la ngai thlak chu thil poimo ani thu ILO chuan an soi bokani